ahwefo musonfo munuaba ekesi kapane nenso minimo edi eye ehye na Ghana wahala dwumede na ebre asosemede ebebesomo sese die Ghana hanomo die enna mo sese obi etimi kire na adwe nti obi asori a na de befiri ni tirimu aba de befiri ni yemu aba chese be bia se wada o se like onya dan wo so da ye bo pitiri krampo na de wo hunu wo ne da ye krampo no wotimi de bebe to abonten eka no basa aka no muhu e de to wonum se obi engongo tie na ne yam emfa enye den enhihye na na sem like obi engongo tie na emfa eye ehu entu eye nipa eso denti e na ema meka eye sa ensem we eye ni abema eye dodo na edinim ne se eye kwani A+ na so ni din ankasa ede kwame asare oben ne day wodi sembi ababetu eja ede afa veteran actor Prince Yosin adodo na anim ne se wache eho amagana for susu se wontwe eye ne nsem no enye den ensan na abusuafo munim se eye nua bema Prince Yosin na nsente yenyanentiye se wayare ane yare ne de chese afini echire ni adese wa battle yare na ne de chese wayare ma akwa echire ni nyina eye stroke yare ya na chese wakeka ne ho ba bia enye ye ema ne nsense bi bebe to mbonte ye chire mu a na chese ye nua ba ma ikrampo no wo hia sika ene ho nkro ne ba ebinum se wo mo sende mo ba ma ni dia ma no ebinum se o MPP fo na wo se mbo ne ho den nkro ne eba na abusuafo da ene benya ntiye esem ye nua bema wache yi nyame aye na dom ama wasori afri ne yare empa eso na ye nua bema no de na no disem etu edwan na wo kire mu ese emra ne ho ekire no no wo bia ni wono mu a wo ye de wo boa no ne fiancé ene hu ne mo boa che se interviews na akokoso nam so ema wotimi gada sika wotimi ede den ehwe ne yare ene ho enkro ne eba na sese de nyame adom wada so den ete enkwamu na emrepam no obeba bonten na wode ne nsem nyina aba betu edwa ekwan a wofa so yare ye de eba ye ma yare no ebeba che no ene ho nsunsanso ne de wofa mu nyina no wode nyina ebeba aba betu dwa na so prempre yi die nyame adom nyame na dom ama enenso so wono nso so woka tiasefo hu wangu na se ye na no etimi ekasa ne nsa etimi adwuma ne nantimi adwuma de na tese nyame na obeda na se se watimi agye no ede afri owuo enye den empa eso na no na ma kwame A+ aba bontin de na no bebeto ensem no na ka wo ba beka anka wo de ka no kwan ya ebia ye de rade aseso ode wa ba beka wo ye betwen se bia wonsem a wo ka no wo betimi de aba beto edwa ne yetie ye ni abe me ka asem ma ye ntia wo de kotu ni page so a ebusuafo the Facebook to be precise say and what they to edwa was saying I wish I could raise money for him like we always do, but he is a strong MPP supporter. They should help him. All the money that they are stealing, you can't help your member. Wait, and then someone what they are to a job, and I gonna force it. There be you know understand me. Like baba beka branch and like baba be shane yawa na so be kind yawo sesen because so ye MPP supporter na edum pempen so na se no yare so wo ma nkwa boa no se de wo kana na se de ye tete ye no se ye no kure so wo ma nto na mo bia amboa no na enu ti no wo akonya se wo ba bonte ebebe kasa ensem we ede kire na ebra ne ho atonu yihu na abusuafo comment na dodo na eba no edie na tese entwe kwa na me pese me hu se dabi ye wo mu se oman Ghana before MPP and NDC eba wo mayimu no na Ghana ye da so ye Ghana na emu nipa eda so emu nipa before na say like ye beti amanyokom say CPP say MPP say NDC say PNDC say ye gumo say ye den yo say ye den na oman Ghana eda so e wo hon enti ye ntimi emboa wo bia ne ho akire no adane there was dane da ye de yensem eye political and as a bibia ye dane no into political talk ye the politics ye politicize ade no dem do enti so wo bi yare na wo bi ewua because of say wo ye NDC ni because of say wo ye PNC ni or because of say ye CPP ni or ye gum ni or ye MPP ni won kama manyo ko hu enu ti wutimi mboa na
there be say the Ghana and pepper so edro eno. Say the ye e ye wo man no edro no e dey free you mu. Amom na ye ne say why ye party member into ano na beboa no. Why ye party member into wono e ye beboa no. Why ye party member into yamboa no. Sana say pepper so na dum. Na ye kan wuru say ayeden ya MPP NDC be ayeden ebeko na so so man Ghana de ebeko so awo ho se de Bible ne ka se ye bibia betwem akona so nyame asem de entwemu enko no san so e na amanyo ko bebre na ebi betimi agu ebi betimi atintim ebi beto abaha ebi besai na so ayeden ya wo man Ghana ene emu nipa de yebeko so aye emu eyeden enipa yebeko so aye Ghana ni because of say MPP egu NDC egu me nkyere say obi ye Ghana ni at that moment no wakwa ye Canadian ni anase USA ni na bi nti say ye de sa obrawe eto eye nyoma eso anase say ye de sa adwewe ehye ye tirima wo man ye betimi etompo anam eno nti ena wo man ntimi nkoso eno nti ena dane da obi ni pefe say ekwan we enye enso wo say MPP ni NDC ni na ye MP wa ha enti wa anye dia me was ka enso so me nye da na unye na wo so na sa kwan ne so na enkwa hiesia na se ye den ya na se ye wu nipa eho etochema dia eno do obeyi pepa ne se wo betu anamo so wo besiesia na dan da ye hwese bibi ensen bibi enye den empro entity ansana ye nya pepa ne se ye beboa na so ye beyi sa adwene de free yetim se we wo amanyo ko we woni amanyo ko we wo ye se ne ye de ahye yetim se ye nyina ye Ghana fo ne ye beboa ye hu enipa ebem wo man no so aye den atimi atu empon de kwame A+ ede ensem no ebebe tu dwan eye no kwan so anu no se Ghana ni timamuni so yonko hu akire na because of so woni wa manyo ko nti wuntimi emboa no ana abusuafo ensem we de emu ewe dupa na meto ede mamo se won so betimi de wa dwenche aba afa ensem no fabram Tuma GH comment section like videos na share all the social media platform follow yen our IG page e bi mo so Facebook at Tuma GH_ meeting at the Equia Kapa that's ne yebesane share makram. Too much GH. We did say Japan. A break PM Besame TV. Me share too much GH. The move for. Hey, almost sports and as entertainment. Hey, the move for. Munko so show mo. No anybody de bia. Madam I say love you. The major prophet kum chacha. On say me catch was say. Bomaden na share too much GH. On say me kan ye nyane. Bonne pa na kase yepe wo wi ase ya asonde. Asonde nti na Adam. Wo hu nyame ye no nyame no. One near maybe I was share other place in the idea. Cat one. Na bomber de never share too much GH. Beshe so scrap. Bomber den o beshepe. Now I ye so scrap. O so scrap. So scrap. Na so scrabo. Na o so scrabo. Na ubinya near my pet. Our pet near my papa. Our pet. Ashe. Nyamishra. No.